Inshuti magara nubwo inyuma y'amarido ya politiki bagaragara nk'abanzi bahanganira ibikorwa bigiye bitandukanye, gusa mu mateka ya politiki no mu bikorwa bigiye bitandukanye bigaragara neza ko Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bashobora kuba bafitanye ubucuti bwihariye bukomeye kandi budasanzwe. Ushobora kwibaza ngo ni impamvu bigira muri politiki mu guhangana, bamwe bakavuga neza ko abangaba bari guhangana, ese abagabo babiri bombi bungukirayo mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Niyo mpamvu bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagasinya amasezerano, maze bataha amasezerano basinyanye bigasa nk'aho bari gushaka kugaragaza ko atigeze abaho. Ni munyemerere kuri uyu munsi ugaruka ku mabanga ya politiki ari hagati ya Perezida Paul Kagame ndetse yewe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyuma ndetse yewe n'imbere bigaragara neza ko ari ibihugu bibiri bihanganye, aho kimwe kivuga neza ko gishaka umutekano, ikindi gihugu kikavuga neza ko cyifuza iterambere n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Ibihugu bibiri byombi rero, yaba igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishinze igihugu cy'u Rwanda gushyigikira umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa nubwo ingi tubibona mu bitangazamakuru no mu buryo bwa politiki, mu buzima busanzwe n'abagabo bagana ibitekerezo by'byatuma akarere ka Afurika ndetse yewe n'akarere k'ibiyaga bigari kose muri rusange gatera imbere. Ikintu gihari ni kimwe n'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari mu gihugu gikungahaye kuri zahabu, amabuye y'agaciro n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Gusa igihugu cy'u Rwanda kikaba gifite perezida ushishoza, akareba kure, akareba icyazanira inyungu umugabane wa Afurika, hanze ya Afurika n'indi bihugu bigiye bitandukanye. Ibiro bituma bino bihugu bibiri byombi bihinduka ibihugu by'ibihangange mu bikorwa bitandukanye byaba ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika wose muri rusange. Turamutse tugejeje kuvuga igihugu cy'u Rwanda, nta kabuza ku isi yose kizwi nk'igihugu gifite isuku, umutekano ndetse yewe n'iterambere ku mugabane wa Afurika, mu gihe igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizwi nk'igihugu cya kabiri ku mugabane wa Afurika gikungahaye ku mabuye y'agaciro menshi kandi adasanzwe. Ibi rero bituma abana ba perezida babiri baba inshuti, bakifatanya kugira ngo bakoreshe ibyo ngibyo isi yose ibaziho, maze bagahindura benshi mu baperezida bo mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu nk'Ubufaransa n'ibindi bihugu bitandukanye, bereka ko bafitanye urwango, ubwo bari gukomeza kwiyubakira ibikorwa byabo bitandukanye. Bibutse neza ko politiki ntabwo ari umukino ugaragarira mu bikorwa, ni umukino ugaragara uba uri gukinirwa inyuma y'amarido, benshi tukabona ibisobanuro inyuma ndetse bitandukanye kure cyane niba biri kugaragarira inyuma y'amarido. Amateka y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni amateka atarigeze agaragara neza, gusa nanone ni amateka agaragaza neza ko politiki ari umukino ushobora kuzatuma hagati y'abari gukina n'abazakina ubutaha bazatsinda cyangwa bagatsindwa. Ku ruhare rw'u Rwanda bagaragaza neza ko bifuza umutekano hagati y'igihugu cyabo ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twongeyemo n'igihugu cy'u Burundi kandi muri rusange. Gusa nanone ngo ni ibintu bikomeza kwibazwaho n'abantu benshi batandukanye, ubwo bagira bati ese nibyo koko ibihugu bibiri byombi birahanganye? Benshi mu bivugo yabo batangira kuvuga ati tubanye nabi nk'uko igihugu cy'u Rwanda kibanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagakora ibikorwa bitandukanye. Gusa mu mateka y'isi n'abacukumbuzi mu mvugo za politiki bavuga neza ko bino bihugu bishobora kuba rimwe mu bihugu koko byisanze mu kutumvikana mu buryo bwa politiki, mu ntambara n'ibindi bikorwa bitandukanye. Gusa abiyobora bo baba ari abantu bashobora kuba bafite ubushuti bwihariye, ubushuti bukomeye cyane bushobora no kuzatuma isi yose ngo yisanga mu iterambere ridasanzwe. Amateka y'Abanyarwanda ndetse n'Abakongomani, benshi bavuga neza ko benshi mu Bakongomani batuye igihugu cya Kongo benshi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Bamwe bagatangira kwibaza bati mu mateka ya politiki ati ni gute benshi mu bantu bashobora kuba bumva ururimi rumwe, abandi bakumva ururimi rutandukanye? Ni gute abantu bahangana ku rwego rungana gutya? Ese abangaba bungukiraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugaragaza uruhande bariho? Abaturage bamwe na bamwe bamaze gufata iyi mvugo bahindura imvugo isanzwe, ubwo iyo abantu babanye nabi cyangwa bashaka kuzamura amakimbirane bavuga bati tubanye nabi nk'uko igihugu cy'u Rwanda kibanye n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Utisha tuzabana nk'uko igihugu cy'u Rwanda kizabana na Kongo, ati tubanye nk'u Rwanda na Kongo. Gusa nibyo tubonera inyuma mu bitangazamakuru, mu mvugo z'abanyapolitiki bamwe na bamwe batandukanye
zitandukanye. Ukuri guhari nuko bino bihugu bitabanye nabi, abandi bakagira bati n'ibihugu kandi bitazongera kubana nabi. Inyuma y'amarido bivugwa neza ko hari amabanga yihariye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikavuga neza ko aya mabanga ari amwe mu mabanga agizwemo uruhare na Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo ngi kubyumvisha benshi bumvaga ko ari inkuru zitandukanye, gusa ukuri guhari nuko ibihugu bitabanye nabi nk'uko mwebwe mukomeza kubibona. Amateka ya politiki mu nzira zitandukanye, mu gukora cyane mu gusubiza inyuma amateka y'isi atandukanye, bivugwa neza ko ibyo tubona muri politiki biba bitandukanye kure cyane nibiba birimo. Ubundi politiki ni umukino ushobora gukinwa, abawureba bakabona ko ari umukino ushyushye, mu gihe abari kuwukina bo babona ko ari umukino woroheje cyane. Bibutse neza ko nubwo tuvuga ko muri politiki benshi baba bashaka amahoro, gusa hari n'ababa bifuza intambara kugira ngo intwaro zabo za kirimbuzi zibone uko zigurishwa, cyane cyane nk'ibihugu by'ibihanganye nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Uburusiya n'ibindi bihugu by'ibihangange. Aba baba barakoze intwaro za kirimbuzi kugira ngo babone aho bazazigurisha. None mu gihe ibihugu bya Afurika bidarwanye cyangwa mu gihe abanyafurika batari kurwana, byagenda gute? Za ntwaro za kirimbuzi zazagurwa ryari? Niyo mpamvu rero usanga bimwe mu bihugu by'ibihangange bigira uruhare rukomeye cyane mu guhangana ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo ibihugu bya Afurika bikomeze guhangana, bisubire imbere cyangwa binasubire inyuma, nyamara bo bagurishe intwaro zabo. Ibi bigatuma intambara ku mugabane wa Afurika, bitari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, no muri Mozambique, Sudani y'Epfo, ari intambara zikomeza kwiyongera umunsi ku munsi, ubwije no kubukeye. Izi ntambara rero n'abandi bazigiramo uruhare n'ibihugu by'ibihangange bikomeye cyane ku isi, barabivuga neza ko bishaka amahoro n'umutekano, nyamara ngaha bifuza ko Afurika yakomeza igahangana maze bakabona bagurisha intwaro za kirimbuzi zabo. Kandi ntibirangirira ahangaha. Mu rugero rwa hafi mukunda kumva Perezida Donald Trump ari kuvuga amagambo akomeye cyane agira ati ibikorwa bikomeje kugaragara ni ibikorwa bidasanzwe, buti kandi bibutse neza ko ibikomeje kuba ari ibintu bishobora kuzatuma Afurika yose yisanga mu kaga. Ati iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntihagarare. Akabivuga yirengagije neza ko ari umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma iyi ntambara hagati y'umutwe wa 23 ndetse na Leta ya Kongo cyangwa FARDC ibi ntambara ikomeje kuzamuka kandi ikaba intambara idasanzwe. Nibyo nababwiraga rero, mu ntambara bamwe mu banyapolitiki bakomeye bo hejuru bo baba bumva ntacyo bitwaye, cyane ko ari bamwe mu bantu bashobora kuzatuma umugabane wa Afurika ngutera imbere. Aba bungukira mu ntambara mu buryo budasanzwe. Ibihugu by'ibihangange bivuga neza ko hatabayeho intambara, hatabaho kugurisha kw'intwaro, hatabaho kandi gutanga imisanzu itandukanye, hatabaho kandi kumvikanisha uburyo ki ibitwaro bya kirimbuzi byakozwe. Mwakoze cyane kubana nanjye, tuzaza kubana mu kindi kiganiro gitandukanye cya buri munsi, aho tuza kugaruka ku mateka ndetse n'amabanga ya politiki atandukanye. Stay safe, be blessed, we love you so much.